Minutlar saatler günlerini, günler aylar yıllarını sanır. Vakit degen şeksiz galem, dünya kimliğinde kişi ömürlerin barlay. Elle jiller şeşlerinden sifavlıktı. Elle ömür anlamıyla kalır. Ak beslerin salıp şeşlerime, sızıp yürek türlerine bir mum kırdı. Şuluk yazlar, taşkan sular arar, zember kokni yırtıp, kanat kağıp kangıldaşıp giyip basılar kaydır. Barlaşıp, kıyaşıdan orun ilik geçesiyle, bulutlar da ağa dalgınına üz kiyine, tam şığında tuman oyunu görebilsin. Yük edemesinler matruşkeli jiller, bala şağın bulununda kuvaşını. Kağız küme yüzgen taşkın sular, ızan boylap bala şağdan canıға. Uzaklanıp qabat bürlenir dünya. Yeşkilenler burun tırtır, kukrab yeşil-yeşler, dir silkinir kuklar. Yağmur kıyar şavlar, susavlarını basıp, duvar canlar avaz salıp ahan verir. Turmuş, yaşam, buğun şulay devam eder. Akınıyla haman appak, saflık singen tevge karlar, şav şeşekli, umarzaya şıpkan nazlı yazılar. Ele buran dolu, ele tıp yağmur yava, ele yaşlık. Elle bala şağın yalan tepi şapkan tuğaylardan selam yolunu başlar. Gaziz enkeyimden bir şarkıcı, Жылы кулы, min ağartқан бәс шешлері, әткейімнің шалығы шаңы, тіплі кеңешлері, миңа көшкен көз тіслері. Өткенлердің қолын бұлғы миңа яшілік, жырлы яшілік, шаян яшілік, мәхәббәтлі, исе, юләр яшілік. Вақыт қына мезгіллерді ашыттыра. Аңла кіші, кері қайтмай ғымыр, ярат, соқла. Рәхмәтле бул язмышына, юкка килми кеше җир йөзенә. Кышлар очар өчен, кеше бәхет өчен яратылган. Яшәү үзе бәхет. Күңел бакчаңда кышларын сайраса, гөлләрен шаулап чәчәк атса, күңел күгендәге күгәрченнәрен парлап чалса, димәк син матур кеше. Кешеләргә ярдәм кулы сузсаң, йөрәк яраларын бәйләп, күз яшьләрен сөртсәң, атқан жанларға жылы үріп, үміт бер алсаң, демек сен изге кеше. Намус ул, иманыңа туғыры қалсаң, сынау кертелерін жеңе алсаң, язмышыңа баш имеше алға барсаң, хыял канатларын җилкән итеп, җилгә йөзен куйсаң, демек сен көчле кеше. Мәшәкатең эшең булса, көтеп алыр кешең булса, йөрәгеңдә булса сөю, якыннарың өчен янып кию, үзе бәхет. Кайтып керер өең булса, җыр сузардай көең булса, башың исән, аек акыл, өстәлеңдә сыең булса, үзе бәхет. Сырхаулардан егылмасаң, йолдыз күрер күзең булса, жан жылытыр сүзең булса, үзе бәхет. Үткәннәрне искә алып, язмышларны җайга салып, ак ниятән эшең торса, тормыш бизәр көчең булса, үзе бәхет. Bugün bizde tuğan gün, müdürlerinin kızlar var, beyler
oğluna tuğan kılı. Beyran bulgaç beyran bulsun. Eydeniz bir bibal gale. Seven of all us,
Бик күп еллар фидакар хезмәтен мәдәниятка, сәнгатькә багышлаган шәхес Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Салихҗанов Ирек Фаязовның 60 яшьлек юбилей кичәсенә җыелды. Ирек Фаязович, зур хөрмәт белән сезне сәхнәбез турында үз урыныңызга алып киттегез. Рәхмәт. Бик вакытлы килгәнсез сез җиргә, тормыш куйган ныклы канатлар. Сез яшәгән еллар яңа бер җыр. Шатлык та бар анда, моң да бар. Һәр кемгә дә бирми язмыш тәкъдир. Яшнәп яши торган гомерне. Күпме якты хатирәләр саклый, сызылып үткән тормыш мизгеле. Үз кулыгыз белән төзегәнсез гомер юлы дигән диварны. Күркәм гамәл белән бизәкләнгән һәр сәгате үткән елларны. Алга әйдә балкый, дәшә һаман өмет кояшының нурлары. Сәламәтлек, яхшы кәеф белән каршылагыз килер елларны. Ирек Фаязов сезне ихлас күңелдән бүгенге матур бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Юбилей тәбрикләүен җиткерер өчен сүз муниципаль район башлыгы Альберт Роберт улы Хуҗинга бирелә. Рәхмәт итегез. Hürmetli Ирек Фаяз, hürmetli rayondaşlar, kollegalar, dostlar. Biz bugün Ирек Фаязның bizning rayondaşımızның, oqsaqalımızның юбилейіне 60 yaşlık җыелдык. Нәрсә әйтергә кирәк? Ирек Фаяз белән эшли башлаганда, мин районда җитәкчелек итеп эшли башлаганда бик гади булмаган чорда, илебездә шундый үзгәрешләр булган вакытта мин аны сорадым. Ирек Фаязович, опытың көчле, эшләгән эшләрең бик күп, мәдәниятне бик нык яратасың, ләкин сез районга кирәк, сезнең опытыгыз районга кирәк, каршы килмәссезме? Менә шундый эшне тәкъдим итсәм дип. Һәм инде Ирек Фаязович бер-ике көн уйлады да, мин риза, сез сорагач каршы килмим дип. Әйтте, шуңа күрә шушындый җаваплы эшкә, авыр вакытта, гади булмаган вакытта ул батырчылык алып, шундый эшкә кереште. Кул шабый галимның эше. Аның өчен бик зур рәхмәт. Безнең коллектив, менә күреп торасыз, яшьләр белән эшлибез. Иң олысыларның берсе мин дип җөрим инде, һәм инде һич тә күп эшләр эшлисе килә, әллә ниләр флаг күтәреп чабасы килә. Шул вакытта безгә һәр вакыт инде кырыебызда шундый опыты булган, җирлекне белгән, кешеләр белән аралаша белгән, аксакал булуы ул һәр вакыт бик зур ярдәм. Сез инде бәлки күбегез белмисездер, алай дип бөтен җирдә глава җыри бит инде, җиңүләр булган җирдә бөтен җирдә глава, каядыр авырлык булганда да мине сүгәләр, ләкин безнең эшебезнең бик күп өлешен Ирек Фаязович җитәкче булып, иң күп өлешен дип әйтим, ул менә шул команда белән җитәкчелек итә, ул безне алып бара, ул күп эшне каядыр бәлки күренеп тә бетмидер, ләкин ул аның эше. Ирек Фаязович, сезгә хезмәтегез өчен, менә шул эшегез өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Кайдадыр мин аның белән, чынлап турып мин аның белән почти көн саен күрешеп, киңәшеп торам. Ул гел дип җылмаеп кына тормый, сез аның белән эшләгән кешеләр күбегез беләсез. Гомумән җитәкче кеше йомшак була алмый ул. Бәлки кемгәдер ул авыррак, кырысрак булып куядыр, ләкин җитәкченең ул эшне алай бөтен җиргә дә дип торса, эш бармас. Шуңа күрә каядыр ул инде катырак та әйтеп куядыр, каядыр нитеп куядыр. Һәм инде мин аның белән киңәшләшәм. Мин сезгә чынлап турып әйтәм, һәм инде ул миңа күп очракта Альбертович ул йомшак итеп әйтә белә. Менә булайрак әйтсәк дөресрәк булмасмы икән дип ничек әйтеп куядым, әйтәм, все, аңлашылды. Ирек Фаязович, значит, минем үземнең сүземне кире алам, ул кайбер чакны мине шулай төзәтеп бара, шуңа күрә сезгә аерым бер зур рәхмәт әйтәсем килә. Ирек Фаязович Мөслимдә туган, Мөслимдә эшләгән, хезмәт куйган күп еллар буе. Менә аның монда гаиләсе утыра, кызы, малае, тормыш иптәше, монда туган җирендә хезмәт куйган, монда ул дан казанган. Бу түгелме бәхет, бу түгелме горурлык. Шуңа күрә менә шуның өчен сез безнең өчен, бөтенебез өчен, менә монда җыелган кешеләр өчен бик зур үрнәк Ирек Фаязович. Һәм инде менә мәдәният өлкәсендә 40 елдан артык эш куелган. Шулай бит инде.
40 yıldan артык менә бүген без нинди көчле мәдәниятебез белән горурлана алабыз. Кая гына бармыйк, Шаллыга барабызмы, Казанга барабызмы, хәтта Мәскәүгә барабызмы, бүтән җирдә безне инде күренеп торалар мөслимнәр дип. Шундый моңа нигез салган кешеләрнең берсе, бик каты дөрес юлга бастырган кешеләр берсе ул безнең Ирек Фаязович Кулшавыйга анда. Менә монда җыелган бүтән кешеләр күп сүзләр, матур сүзләр әйтәләр, бүтәнем белмәй үзебезнең администрация исеменнән, мөслим халкы исеменнән бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Сез булганда без ничектер теге туры юлдан барабыз, дөрес юлдан барабыз дип әйтәм. Эшләгән эшләребез бик күп, һәм инде ул эшләрнең төп нигез салучысы, юл күрсәтүчесе һәм үз кулыгыз белән тотып эшләүчесе сез. Һәм инде юбилей булгач, ниндидер котлауларсыз да, бүләксез дә булмый, без берничә бүләк әзерләдек. Иң беренче, минем үз кулымнан Ирек Фаязовичка рәхмәт почетный грамота тапшырган жугыя, без әйтәбез инде районыбызның иң югары бүләкләренең берсе, мактау грамотасы белән, главаның мактау грамотасы белән Сәлҗанов Ирек Фаязов, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе, җирле үзидарә органнарында күп еллар куйган намуслы хезмәте өчен һәм тугына 60 яшь тулу уңаеннан почет грамотасы белән bu için sürpriz. Ирек Фаязович моны үзе дә белми. Бүген иртән генә безнең президентыбыз, рәисебез Рустам Нургалиевич кул куйды бу документка. Без аны бик каты сорадык. Инде теге соңрак була кем соң Ирек Фаязович дип сорый башладылар бүлекләнү отделыннан аптырагачаймы. Ринат Гимайсанович телефонында алмый башладылар, туйдырдыгыз сез дип, ләкин ул моңа лаеклы. Без аны тырыштык һәм бүген кул куйдырып, бүген генә Казаннан кайнар пирожки дип әйтегәйме, буларак менә шушындый бүләгебез кайтты. Сәлҗанов Ирек Фаяз улы фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Рустам Нургалиевич Михан, Татарстан Республикасы рәисе указы нигезендә. Әминде менә монысы 60 яшь тулгач бит кеше әзрәк ни турында гына түгел, теге исполком турында гына түгел, кеше котырту турында гына түгел, әзрәк Аллаһ Тәгалә турында да уйлый башларга вакыт дигән мәгълүмат белән сезгә әйтмәш. Менә шундый бик матур безнең монсы инде ихластан чын күңелдән, бөтенесе дә чын күңелдән менә монсы инде сезгә шулай безнең коллективтан бәләкәй генә бүләк. Түбәтәй һәм монда инде безнең Коръәнебездән булган аятлар укыла торган үзе шулай дип беләм инде шундый аппарат бүләк итәбез, тыңлар укырга вакытыгыз булмаса, тыңларга булса да вакытыгыз була. Тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар, юбилеегыз белән бергә күп иттереп 65, 70, 75, 80 һәм югарырак юбилейларны матур иттереп шулай үткәргәсез. Телебезне саклау, мәдәниятебезне үстерү, гырыф-гадәтләребезне яңарту, хезмәт кешесенең ялын күңелле һәм файдалы уздыру. 2011 елдан бирле район мәдәният бүлеген җитәкләп, мәдәниятебезне үстерүгә үзеннән бәяләп бетергесез зур өлеш керткән өчен Ирек Фаяз улы үз хезмәт юлын нәкъ шушы максатларны тормышка ашыруга багышлаганда инде. Ирек Сәлҗановның күп еллык фидакар хезмәте лаеклы бәяләнде. 2010 елда ул мәдәнияттәге казанышлары өчен дигән күкрәк билгесе белән бүләкләнә. 2014 елда Ирек Фаяз улы Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек була. Бүген дә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы зур юбилей уңаеннан Ирек Фаязович сезгә бәйрәм тәбрикләүе булады. Игътибар экраннарда. Ирек Фаязовна, сезне шәп күңелдән
Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән олы юбилейгыз белән котлыйм. Исәнлек, саулык сезгә, тормыштан рәхәтен күрергә, үз бәхетен күрергә насыйп булсын, бергә эшләргә насыйп булсын. Бүген социаль өлкәсе ул кешеләргә иң якын, иң кирәкле эш минемчә. Һәм мин сезгә эштә тынычлык телим. Сезне бик хөрмәт итәм, без һәр вакыт элемтәдә уңышлар сезгә. Яратабыз. Вакыт дигән шиксез галәм дөнья киңлегендә кеше гомерләрен барлый. Район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Сәлихҗанов та 60-нчы язын каршы ала. Ирек абый елга башлау егерде. Нәзирә апа белән Фаяз абыйның гаиләсендәге 4-нче төпчек бала булып дөньяга васыла. Җир дөньясына мәхәббәте әнисе яклап, кечкенәдән күчә егеткә. Башлангыч сыйныфта укыганда Нияз абыйсы белән сәхнәдә карлап җырлыйлар. 4-нче сыйныфта укыганда аны Казанга Әллүки-Бәллүки тапшыруына җырларга чакыралар. Ирек Сәлихҗанов мәктәптә укыганда елда смотр концертларда чыгыш ясый. Урта мәктәпне тәмамлагач Казанга укырга китәр алдыннан Симәк авылы мәдәният йорты директоры булып эшләргә дә өлгерә.
Институтта оқыған вакытта Горький исемендәге мәдәният йорты каршындагы хорга йөреп, Йоршаулы, Ульян, Әстерхан якларындагы сәхнәләрдә чыгыш ясап дөнья күрә егет. Кулына диплом алгач 7 ел Германиядә танк гаскәрләрендә контракт нигезендә солдат хезмәт үтә. Казан дәүләт мәдәният институтының мәдәни агару бүлеген тәмамлагач, 2 еллык режиссерлык курсларында белем ала. Коланы салага алыштырудан бер вакытта да үкенми. Мәдәнияткә 41 ел хезмәт итү дәврендә район мәдәният йортында өлкән методист, директор һәм 2011 елдан мәдәният бүлеге җитәкчесе булып эшләгән райондашыбызның бөтен тормышы Мөслим халкы күз алдында булды. Мөслим тугайлары фольклор ансамбле солисты, биюче, җырчы, халык театры артисты гына түгел, 1994 елда Татар җыры конкурсы лауреаты булган кеше дә ул. Бүгенге көндә культура йортында культура йорты, гомумән культура системасы безнең районда гөрләп эшли. Ни өчен дисәк, хәзер сөйләп китсәк, район культура йортында күп ансамбльләр эшләп килә. Алай халык театры 2 ел буе бер артлы башка районнарга караганда шундый уңышлы чыгыш ясап, гран-прига ия булды, 1,5 миллион. Аннан соң Мөслим тугайлар фольклор ансамбленнән ишеттеләр инде. 2 миллион грант тотып, Мәскәүдә чыгыш ясадык. Аннан соң аның бите хезмәте бу, барсы да аның хезмәте. Күпме бию эшчеләр, бию ансамбльләр эшләп килә, җырчыларыбыз бигәгә авылларда фольклор ансамбльләр берләп эшли. Ирек Фаязның хезмәте культура өлкәсендә шул катлы гаять күп. Ирек Фаяз шундый сәнгатькә гашыйк кеше. Мин аны бик хөрмәт итәм. Ул үзенең эшләгән дәврендә һәр вакыт bütün kollektivlarına jalb etib, yardım etib turdi. Her vakit предприятиялар arasında, больницалар arasında konsertlar qo'ygan chog'ida har vaqt yordam etib turdi. Biz uning yordamini tuyib turdik. Bilib ishlay boshlagan yosh kishilarga bik jilli muomalada har vaqt onun bilan bik tinishlab, motor etib ishlab ketalar. Hozirgi vaqtda da Ирек Фаяз pensionerlarga da bik hurmat etadi. Ирек кебекләр булганда мәдәният ишаклары сүнмәс дип, белми әйтми мөслимләр. Соңгы елларда районда бер генә клуб, бер генә мәдәният йортында ябылмады. Монда райондашыбызның лаеклы хезмәте һәм тынгысыз өлеше бар. 2014 елда премьер-министр Илдар Халиков Ирек Салихҗановка Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем биреп китте. Салихҗановлар сәнгатькә гашыйк гаилә. Тормыш иптәше Дилбәр апа 35 елга якын балалар сәнгать мәктәбендә кыллы уен кораллары оркестры җитәкчесе булып эшли. Вокал ягыннан Динар Бәйлевина да әтиләренең үкчәләренә басып үсә. Дилбәр Фатымовның Мөслим тугайлар фольклор ансамблендә менә башыннан 86 елдан алып бүгенге көндә катнашкан ансамбльдә уйный. Менә алар бигрәк тә якынайып киттеләр, шушы Мөслим тугайлары tanıştırdı, alarını deyip etsek şimdisi bular. Çünkü şol Sankt-Peterburg'a varganda ilk poyizda bik dostlaşıp gidip yanadan şundan eğlenip kaçtan birge turmuş kurdular. Hem bu müzikinde bik matosiyya balaları şol sanatga başı institutlarda okuyorlar, bik terbiyeli simiya gibi desin. 2022 елның апрелінен Ирек Фаяз улы Мөслим муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасына билгеләнде. Шул вакыттан алып Мөслим районы җәмәгать инфраструктурасы объектларын төзү һәм капиталь ремонтлауның 27 республика программасында катнашты. Гомеренең 41 елын мәдәнияткә багышлаган, һәр вакыт актив тормыш позициясе белән яшәүче Ирек Салихҗановның булачагы яшьлек еллары күптән артта калса да, холкындагы ныклык, төгәллек, тәртип ярату кебек сыйфатлар һаман да шул килеш. Бүгенге көндә Мөслимдә 4 халык театры, 4 фольклор ансамбле, 1 җыр һәм бию ансамбле эшләп килә. Район тормышының үзәгендә кайнаган мәдәният хезмәткәрләренең югары профессиональ дәрәҗәдә чыгыш ясавын беркем дә инкар итмәс. Буларның барысы Ирек Салихҗановның тырышлыгы, тынгысыз хезмәте белән барлыкка килгән. Ирек Салихҗанов эшләгән чорда 20дән артык мәдәният йортына ремонт ясады һәм һәр кайсының материаль техник базасын ныгыды. Ул эшләгән чорда район мәдәнияте республика буенча беренче урынлыктан төшмәде. Җирлектә балалар һәм зурлар коллективларына костюмнар тектерү буенча да бик күп эшләр эшләнде. Бигрәк тә бию һәм театр сәнгате югары дәрәҗәдәге уңышларга иреште. Район мәдәният йортының республика буенча үткәрелүче Идел йорт халык театр фестивалендә 2 тапкыр гран-прига ия булуы да Ирек Фаязовичның тынгысыз хезмәте турында сөйли. Когда я пришла работать в районный дом культуры 7 лет назад, именно под его инициативой создавались первые хореографические коллективы.
Моя первая группа был ансамбль танца «Мискер», был и остается. Со мной вплотную работал как раз таки Игорь Павлович. Все постановки, вся музыка, все костюмы были созданы под его поддержкой. Он постоянно приходил к нам на репетиции, смотрел, что мы и как готовимся. И я, конечно, выражаю большую ему за это благодарность, потому что все наши достижения, все, что мы показываем на сцене, это, конечно же, и его достижения в том числе. Dilber bilen ikimizin de sənqə bulduğumuz bir-birimizlə onlara yardım edə. Kişi ömrünün kireylenip koytmağın, kişi ömrünün kireylenip koytmağın onlar bulğanına şükür hem qənaət olub yaşarğa tiyiş. Yaşav bəxtdir Erik Salihjanov. Hey! Very lovely, right? İtalyanların dillerinde uyni bir parmakla olaşmaklarım gibi sorlayan matına olaşmaklarım gibi sorlayan matına inanastan var bana indirlanan ileriye siloylanan indirlanan kolsun kolsun ileriye siloylanan indirlanan kolsun kolsun ileriye Oğul patlasın zıkkınla Güderevde kurbanlar Dünya bulamayı soğulur duanlar Dünya bulamayı soğulur duanlar Yazılar gitken sürüzerimiz soğulur duanlar Rahmet Feriz abi Rahmet Nefes edilden dayım sıvazına girip kültür güzelliğini çabalması saklayın. Hayırlı geç yaplarlar isen mesaj. Şimdi Yerek Poyazovich şulay şapırgaçın indi kuptana men aytgan edi Abidullohga qaytib ketamiz. Rahatlanib qaytamiz ketamiz sening uchun. Men bek hurmatam. Rahmat sana shunday ishlar boshqarganing uchun. Endi aytasi keladi endi kontaktga qarab boraman. Albert Arogovic'ning kontaktga chiqib men bek suyunam sizning yurtdoshlar uchun. Bizning rayon madaniyatda, san'atda, sportda oldingi saflarda o'rinlarda bora. Rahmat bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Sog' salomat yashaysiz. Esan bo'linglar. Bu dünyada en kıymetli nesne kişi ömrü. Ele yılmağına yaşın deyip dünyaya avaz salasın. O arada indi akan suday ömür özünün olulığın distelegen yıllar bilen bilgili. Uzgan yıllar, ötülgen yıllar zayaga uzmaganlığı. Ömür
үзләренә кергәндә җимешләр инде өлгергәнме? Менә шуларны барларыша хәзер. Ират бу чордан алдан, артын уйлап, акыл белән эш итә. 7 кат үлчәп, 1 кат кисә бирә. Ирек Фаязова шушы күркәм сыйфатларга ия булган өчен хезмәттәшләре арасында һәрчак абруй казанды. Бүген ул үтә җаваплы һәм тынгысыз булган вазифада. Мөслим муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе. Улга кул тотынышып эшләүче хезмәттәшләрегез дә бүгенге мотор кичәдә катнаша, Ирек Фаязович. Без аларны сәхнәгә дәшәбез. Тәбрикләү өчен сүз район советы һәм башкарма комитеты коллективына бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, Ирек, хәерле кич, Ирек Фаязович, килгән кунаклар. Иң беренче безнең совет һәм башкарма комитеты исеменнән котлыйсы була дигәчтен, миңа шундый олы вазифаны йөкләгәч, мин иң беренче сезнең белән бергә хезмәт итә башлаган вакытымны искә төшердем. Моннан 14 ел элек мин ЗАГС бүлегенә эшкә килгәчтен, Рәүлә аның кала нәкъ менә тантаналарны алып барырга сез өйрәттегез, Ирек Фаязович. Сез аны хәтерлисездер. Кайсы төшкә басырга, нинди интонация белән сөйләргә, кайда кирәкле пауза ясарга, бөтенесе дә сезнең аркылы өйрәнелгән. Һәм инде аннары соң башкарма комитетка җитәкче булып килгәчтен дә сезнең кул астында эшләргә насыйп булды. Барлык коллективыбыз, олы коллективыбыз исеменнән, совет һәм башкарма комитеты исеменнән сезне шушы матур юбилейгыз белән тәбрик итәсебез килә. Сезгә кырышта ныклы сәламәтлек, тагын да шундый энергиялы, тәҗрибәле җитәкче булып калырга. Һәм инде кичкенә сүзләрем бар иде. Үткән гомер кичкән елга, аны санарга түгел. Шигәгә кар кунган саен язны яңарта күңел. Синең әле алкышларга күмелә торган чагың, настоящий егет булып күренә торган чагың. 80 түгел, 90 түгел, ни бары 60 кына. Күтәрелгән чагың гына, гомерең балкышына. Чын күңелдән ихтирам итәбез сезне. Бәйрәмегез белән, Ирек Фаязович. Рәхмәт матур теләкләрегез өчен. Үз төбәгендә яшәп, туган җиренең табигатьтәге, кешеләр күңелендәге, көнкүрештәге матурлыгын күрсәтә белү үрнәге. Үз принципларыннан чигенмәгән, хакыйкатькә тугры калган көчле шәхес ул Ирек Фаязович. Аның белән бер җирлектә яшәп, мөслимнеке булу белән чиксез горурланабыз диләр аның турында хезмәттәшләре. Сәхнәгә юбилей тәбрикләүләрен җиткерер өчен район мәдәният бүлегенә караган учреждение хезмәткәрләрен һәм Роза ханым Низамовны дәшәбез. Рәхим итегез. Рөхсәт итегез, сезнең барлык мәдәният хезмәткәрләре исеменнән сезнең шушы күркәм юбилейгыз белән чын күңелдән тәбрик итәргә. Хөрмәтле Ирек Фаязова, сез төгәл, таләпчән һәм кешелекле ир-егет. Алдан күреп эш итүче җитәкче, оста оештыручы. Кыш фасылы сезнең характерга, холык фикерегезгә дә эзен салган. Күрешүкле рухлы, бернинди ситуацияларга да югалып калмый торган максатчан, туры сүзле кеше. Минем устазым да, дөрес эшләү алымнарын күрсәтүче дә жазыгысыз. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле Ирек Фаязова, сезнең туган көнегез белән, юбилейгыз белән котлап, какшамас ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге, күңел тынычлыгы телибез. Тормышыгыз имин, мул, бәрәкәтле булсын. Гомер юлдашыгыз Дилбәр апа белән балаларыгызны тигез карап үстерергә, киләчәктә игелекләрен күрергә язсын. Эшегездә уңышлар, яңадан-яңа үрләр яуларга насыйп булсын. Һәр яңа көн сезгә бар куанычлар, шатлыклар гына китерсен.
İmen mutluluklарын bilsin Xuday. Selametlik sizge tileybiz. Uğul tınışlığı taşlamasın, şadlık bilen ütsin günediz. Hürmetli İrik Fayazovich, siz bik bäxetli kişi. Çünkü hizmetinizni bik bilip söylagansız. Medeniyet degen mucizalı dünyada bik yaratıp, ormay, tolmay hizmet ettiniz. Rayonumuzun medeniyet ülkesinde yollagan ürleri de sizin isim bik tığız beylengen. Bugünkü günde de sizin yardımınızı tüyüp işleyiniz. Rahmet sizge. Barlık medeniyet hizmetkarları isiminden, şen köngülden beyramınız bilen tebrik ederiz. Selametlik, gaile bütünlüğü, oңuşlar, ballar quvanyşı tileybiz. Beyramınız bilen sizne. Hürmetli İrik Fayazovich, siz jirgamınga, şiiriyetke, yeşlikke aşık. Bugün tuğan günümüzde Күренекле татар, башкорт шагыйре Мустай Кәримнең үзенә 60 яшь тулган көнне иҗат иткән шигырен тәкъдим итәм. Рәхим итеп тыңлагыз. Уртлам суым әле йотылмаган. Башлаган эшләрем бетмәгәндә. Шикләвегем әле чәчкә атмаган. Көк якырып бетмәгәндә. Oşurtma kartlık, kovalanma, bir mehabbet jırıjırlısın var. Soğuş rahatına şiriyalmay, jirde ağnap ele yalısın var. Oşurtma kartlık, kovalanma, dur başında yumuşak düşeğim yok. Allah'ına kuyalışın ele, şirvet dula altın kırşağım yok. Eğer kile olsan, bu kanırsın, benim ele malay bulasın var. Okuluma yürek baş bilmeyişe, tövbe ederlik işler kılasın var. Oşukmağın hayırlara kortlak. Gitmem ele, yaşlığımda kalan. Gitmem ele, yaşlığımda kalan. Şu şirket yıllarından ötürü İrik Fayazovich yaşlık dertler her vakit sizden günlerimizde bizi kesinlikleyiz. Şimdi bayramımızda şuşunday körken çıkışlar bilen devam ederiz. İrik Fayazovich sizden jubileyiniz oңайlan motor çır bilen gideriz. Sahnemiz türünde Ünver Sarı'yı. Ağızdan көңілі бола, yoqdan көңілі тола, әңгірдің-дәрінде жанымыз. Әлі ұшқан бола, әлі жерге қона, таң желері қалығыны жағымыз. Яшыр шындай кәмірі, тұрмышындай кәмірі, әқирләніп артық қалығыныма. Сақлама сен өткәrdілікке бәрінге, өткәндерді әйде сағыныма. Yaşar şunday kemile, durmuş şunday yerle,
götürünce bakınca Ütkenlerini eyle sağıma Aşıklıyız indi, ömür kızıkirde Şolman kısmında yüzemiz Var dünya maykebe, duyup olmuşsuyu Her bizginin temini sizemiz Yaşa şundi temini, kırdı şundi yemli Hep yüreğini vardır kalıbınıma Saklamasın ülkelerin yemeğinde Ülkelerini eyle sağlığıma Yaşa şundi temini Hep yüreğini vardır kalıbınıma Saklamasın ülkelerin yemeğinde Ülkelerini eyle sağlığıma Saklamasın ülkelerin yemeğinde Ülkelerini eyle sağlığıma Ülkelerini eyle sağlığıma İlk kardeşim, Doğan günü jubileye kutlu olsun. İrdelerinin birisinde irdengi aşını küpten aşağı dışkı aşkari şakti vakit kalganda Winnie Pooh dostu tüymemirin bilen urmanda giderge çıktı. Hem olanda jır çıkardı. Pram param param yok bomi. Pram patam yok bomi. Pram popom popom popom. Tram tatam param param. Tram taram papam papam. Elle kunakka barabız mı? Kunakka? İyi miniciktir, ışınaklığına uylap koydum. Kunakka barsak şart bulur idi. Bırakslamak yolga balırga. Kim idi kunakka? Kim kunakka iten değil? Tutakta. Kim kunakka iten bara? Taram. Param param. Para. Kim kunakka iten bara? Şu akıllı sakar. Kunakka yerin eşini irkup bir şep sakar. Elbette. Хәзер Эзлап Карим. Bugün Selekzyanov Ирек Фаязовичның bayramı. Мен источниклардан тарадым. Шундый маглумат таптым. Ирек Фаязович, Мосли муниципаль, районы Башкарма, комитеты жетакчысы, отказанган культура хизматкаре. One
Института Магариф Булеге начальника Хабибулина Лилия Явдеевна Габирела. Hayırlı kеш, hürmetli rayondaşlar, hürmetli İrek Fayazovich, barlık Magarif hizmetkarları isiminden, hem şahsen özümden isimden bugünkü isketkeş, matur beyremiz, yubileyimiz, doğan gününüz bilen ihlas kutlayız. Sizge en mühimi köngül tanışlığı, den sihatligi, gaile imindigi, gaile bütünligi, balalar kuanışı, hem aldığı günlerde bundan da baxtliroq bo'lib, rahat ömür birse edi. Siz bizge kerak, siz bizning tirak. Юбилей tebriklemlerin rayon Magarif Bulegi учреждениялari xizmatkorlari yetkazdi. Rahmat sizga, original bo'laklaringiz uchun. O'tib ketgan ekan, siz dunyoga kelgandan beri turmush hamon xizmat talab etar, turmush hamon motor ham sirli. O'rnak etib siyling har kim sizni, so'lmasin yurak jilig'iz. Yozlar bilan birga kelib jetgan quvonchli tug'an kuningiz. Endi ulkan yoshlarga qaramasdan hamanda yashil dardi bilan yonib yurgan veteranlarimizda shu fikrda Irek Fayazovich sizni o'zlarina bergani yubiley tabriklarini yetkazir uchun sahnaga rayon veteranlar saveti vakillarini chaqiramiz. Rahmat etamiz. Hayırlı kış, hürmetli cemaat, hayırlı kış, Ruşacı'da sen aldanırak doğansın aldık, inar, sizin başlarda hoş geldin. Tanrı'yı İtiraz diyen geri zaten başıma. Sen kırk başında bizden safı basırga tilemedin. Bizden rayon halkı ilgilikten sanatga aşık. Ben ülkege davrlarını uylab oturam. 70-80 yıllarda. Bu yıllarda şuna yok. 100 kişilik xor kollektivi, akademik isim algan xor kollektivi. O Moskvani, Kremlni, Rusiyazlar sarayını yavladı. Çexoslovakiyalar bitti. Onun sastavındağı tanıklı jeşilar Halida Spiridonova, Karl Muhatovich, Spartak Muhatovichlar, bu kundalar isyan oyağınday selamet vasılga, ayfodun vasılga buluş, buna şuşundik davrlar da var idi. Hem buna ol yer sanatı olga gitken vakit buldu. Ama lakin büyüde hiçbir tırsa da ayın oksadı. Şol köp vakitte seyir şovuşu bilen kütüşü büyüğünün aratan git bulmadı. Buna songu vakitte acayip kolektifler, büyük kolektifler barka geldi. Bunda bu tradisiyalarını devam ettiren onun sahnede basıp duruşu Irek Fayazovic'in acayip rolü zor. Biz veteranlar kolektifleri, veteranlar Sovet ve karşındaşlar kolektifleri, sönmezler kolektifler. Endi Irek Fayazovich işlegen şurada toğda kamilleşti. Biz onun her vakitte de tilektaşlığı yardımını yaşadık, hem yaşayımız. Endi Irek Fayazovich bu
sanat dünyasından alevli gidip gitmedi. Biz onun bilen gün sayın bu temaga söyleşip turabız. Anın fikirlerini biz dinleyimiz, yetkiremiz, kengişemiz, hem onun neticesi de var. Mana köpten tugulunda ötken veteranlar konserti bu şunun delili olupta. Elif Kayışmin, Rayın Veteranlar Sayısından seni sulayık, şu sunmaz dert kalitesinden jubileyin bilen tebrik eten, ihlas köngülden sağlık, selametlik, aile bakıtı hem gelecekte de zor oңuштар тілеймін. Рахмет болыңыз. Шырасен айында. Солай жамағат. Бүгін сүйінерге де біліп болмай, бұршылырға да біліп болмай, Ерік Фаязовичта қол бара бел. Bir gün аңада ветеранды yaşadılar. Çünkü әлі жаңағына өткен ғұмыр yılına 2-5'lik koyup anın юбилейін өткерген едік. Bugün өткен ғұмыр yılına 5'ligine түгіл 6'lık koyup anın ғұмыр bayramını өткереміз. Құтлық әлі. Bu dünyada isim kite, iseplemeyim güne diyen halk eğitimi var. Ғұмыр şul kadar tez öte. Әлі жаңағына Germaniyadan qaytқан, әлі қара десең қара түгіл, сары десең сары түгіл, миығы сызылып кеткен егіт, матор жыршы, түрікіміш кібік ұт әрекетшен егіттен бүгін енді 60 яшілік ұлпат Ират біздің қаршымызда басып тұра. Қайырлы ғұмыр өтілген, матор тұрмыш жыл өтілген, мен енді бүгін рахаттандырып, yüzüm yaptı, Ерік Фаязович bilen de büyük köp yıllar birge işlenilgen. Çünkü sosyal medeni uçuş boyunca işlevşi olarak biz tığız ilimde de işledik, kengeç tabış bilen işledik, her şaranı maturiti planlaştırdık. Şol planlaştırgandan birgine adında artka çıkmadık. Her şara ötkeştin maturitirip, maturiyatını gına tugil, maturiyatını korup bir-birimizin maktaştık, kolektiflarga jıl sözler жеткірілді. Hemen elbette nerselerinin qabatlamasına fayda kimşilik etken, Əzreybirini qarab oturur, eyvet bitindir. Əzreybirinden көп kimşilik tabıp bula. Lakin biz indi bu işinin ne derecede ağırlığını duyup, hemen de bu kileşekte ağır bulsa da bulgan mümkünlükten faydalanıp, kileşekte dağında kamilirek şara güçtürü durumda yaşasıp istedik. Bunlar için rahmet. Hemen de ihlas kümülden men tutluyum. Şuşa hizmetinin ecir sevaplarını korup yaşarga bulsun. Çünkü halka hizmet etu, Peygamberimiz aytgan en sevaplı işlerden. Şuna göre bugün aytilgan жылы sözler, bugün aytilgan tilekler, feriştelerin ambiyansatına doğru gelip, aldığı yıllarda da rayonumuzda medeniyet yana baskışlarga minsin. Şuşu yana baskışlarga mindiriude armut alma işlerge nasip buldu sizge. İhlas kümülden kutun sol selamet bulğuz. Müslim degan büyük isim sizning hizmet bilen әлі şuşlay tağında büyüklüğünden hemen üset taba barsın. Halkımızda şunday jır var. Eytesi söz әлі eytilmelidir. Eytesi söz әлі eytilmegen, jırlanmagan әлі bizning jır. Eytesi sözüdür әлі eytilmegen, jırlası jırlarız әлі jırlanmagan, işlesi işleriz әлі işlenmegen bulup, aldığı yılda alar işlensin. Yoksa dilekler. Ruhlar yönelsin, bugün kıskası yönemeler. Düşe gidiyor. Teşekkür geçtin, düşebiz. Kıskasıyla nefsesi bilen. Tamam. Benim kömürge şuraya bir gitmez. Rahmetiniz, motor dilekleriniz için hamide emeği, ihlas dileklerini biz motorun içine atırıp gireriz. Sahnede İlferat Zeyniyev qarşı alınız. Rahmetli selametlik. Ömür sebeplerini sanıp yaşamın her minutu bir parasan ömür uzun bir
Ömür bir geçiksiz tügel Ömürler ötüp barsa da Yaşaragına kumel Ey ömrünün sebepleri Şobana şobay gel Ömür vatır valığa kuvup Nirafet babay gel Ey ömrünün sebepleri Sikunduna kabili Ömrünün ötüğüne Şunlardıra bağrını Ömrünün ötüğüne Şunlardıra bağrını Ömrünün ötüğüne Şunlardıra bağrını İkramlar Minutlar, saatler, günlerini sanıyıp dağın bir kat izge düşürüp. Vakit ise kişi ömürlerin bağlayıp. Rayon Başkanma Komiteti yetekçisi İrik Fayazulu da sona bitirgisiz motor işleri bilen gururlanıp 60. yazın qarşı aldı. Jirligimiz kileşegi sağında duruşu, oğul jirlikleri başlıkları yışkına İrik Fayazovich'nin qanatlı hem onun turunda etken sizlerin iske alar. İrik kibikler bolganda medeniyet uşaqları sönmeslik alar her daim qavatlap durar. Haftanda sınırlı yıllarda rayonda bir güne klub, bir güne medeniyet yurtu da yapılmadı. Mında юбилярыбызның лайыклы һәм тынгысыз өлеше зур әлбәттә. İrik Fayazovич, юбилейгыз уңайыннан авыл җирлекләре башлыклары әзерләгән тәбрикләү сүзләрен тыңларга рөхсәт итегез. Сәхнәгә үзләрен дәшигәләр. Рәхим итегез. Hayırlı iş Müslüm, hayırlı iş İrik Fayaz. Boşqarma komiteti yetakchisi bo'lib ishlayotganlarni bunda o'tirgan butun xalqdan mehmonlar toptirgan motor mashinada o'tirib o'ramdan o'zganda bizda qizlar qarab turadi o'zini uning ortida narsa turgani İrik Fayaz o'zini bilasiz nechun deganda xalq bilan ishlash payg'ambarimizning shunday hadisi bor agar sen xalqqa olinmasga xizmatga sen endi ana rahmat so'zlar sen ana
Kaçanda bulsa ahiretke geçtin. Allah Teala seni yüzünden kurtardı. Şu anda biz Allah'a hizmet kılmalıyız iken. Allah Teala'nın rızalığına, anın bizne hürmet ettiğine, şanı şeyimizne. Benim eytesip bilgen sürlerimle Allah Teala indi özünün yaratkan bendesin. Sanayışına göre indi sizge yeri fayış. Şundu vakit doğru geldiğiniz sınav üstüne sınav indi. İşte büyük buluğa varamazsan buna indi bizden bu Ukrayna'da varatan suğa spesoperatsiyalar bular basılasını kugulizde ağırlık buların dişinin şaraqlay tağla özüne yerdenmişsin için degende her günü şuşu yigitlerimizin eliylerinden şaşağı gerek şuşu yigitlerimizin özlerinin otara gerek hem indi o tüfekletenlerin karşı alıp yılı sütler bilen alarının kuguna ötüp kerip hem oldaki alarga şanış yatırga bu indi tilesegimdeki bu bizim jetekçi olup yaratılgan kişiden yine şiramlı sözler. Benim de beyten sıkılem barlık ağır cildigi başlıklar isminden Irifayış sizin bilen indi işlev bizge büyük zor şadlık. Niçin degende her vakitte de bulgan problemlarımızı İngilizce sizge haber ederiz. Tündüp durumuz. Ağır sunmuyorsunuz. Olası telefonlarını hem de indi özünüzün kıyaslarınız bilen yardım etesiz bulsa indi mümkünçlük olan çağında fizik yardımlarda da tünün koysak günü olukuna karamazsa kilip jetesizne özünüz bilesiz anın turmuş olgaçtın yok diyaklarına tül, koranlı yaklarda varına, pazar bulargamız, susuz kalgamız, tutuşul şartlarda indi biz jetekçilesin alabızna. Meni de eytesi bile olda künde siz yakda tağlaşışı işinizde zor uğuşlar her vakitte da simiyağız, ortağızda sizinle Batışa edip dursun. Hem de indi halal cifetiniz bilen olda künde her tuğan tanga, her tuğan künge süyünüp bir zor köp yıllar birge yaşırga yazsın. Rahmet barısı için. Bir sizle ömür meyregimizi bilen kutlayayım. Sizge isenlik, sağlık, selametlik. Hem de eklesi hem eklesi sözlerge kuşularız. Kardeşlerim birisi okuyorlar, birisi yazarlar. O kadar bir yazarlar bilmiyorum. Ayrıca salak var ya. Ömrünü başa tarafı dolayı. Aşıktırağız bular Atlarını muvar şekilde Dağlarda asfal duvar Deyinde bir sayır ağaç Eğlenip bayır duvar ikili Kardeşim karıkı yapma taşma Başla baştan uzman ömrüne Dağlarda aslan duvar Zinde bir sayır ağaç Eğmedi bayır duvar ikili Kardeşim kırıkı yapma taşma Başla baştan uzman ömrüne Dallarda aslanı duvar Zinde bir sayır ağaç Eğlenir bayır duvar ikili Ömrünü başlattırağız bular Yakkup'tan vakıf sanatları Yeşilliğine kaydı Dağılır yarar Eğlenir bayıltanlar batırır Kardeşim kırık yapma taşma Başla baştan uzmanım ömrünü Dağlara aslanı duvar
Yine ver sayıraş Eğlenir hayatı var iyi gelir Buğay Onlarını mual şekilde Dalların aslanı duvaş İnde bir sayıraş Eğlenir hayatuğa iyi gelir Kırıkışı kırıkı yanma taşma Başla baştan uzmanı ömrünü Dalların asanı bu aşk Eğinde ver sayıraş Eğlenir bayırdığa iyi gelir Kara küşe kırıkı yanma taşma Başla baştan uzmanı ömrünü Dalların asanı duvaş Yine ver sayıraş Eğlenir bayırdığa iyi gelir Ömrünü başlattıramaz buğay Ömrünü başlattıramaz buğay
Uyze jırılay, uyze biyi, bigirek mağma tavuşa, köngülüne sığdırganna, бар dünyanın savaşan. Jir jimirtip işli bile, mine şunday yol gerek. Orta kollu yigitler var. Ol orta kol tuğul, ol süper yigit. Hürmetli koyarız. Bizimnin isimden, Kazım Filize isimden, Müslüm Doğayları Falkeler Ansamblının yigit kızlar isiminden, zalda oturuşu barlık tamaşaşı konaklar isiminden sizden, doğan gününüz bilen, юбилейіңіз bilen kutlayın, sağlık, selametlik, motor келешекте бақытлы тұрмыш тілеймін. Енді мына бик көп мәдениет жетекшілер bilen эшләргә туры килде. Енді үзем Ерек Фаязович Куласында эшләвемә горурланам, шатланам һәм аңа тирән рәхмәтемне әйтәм. Менә район үзәгендә эшләүче культура йортлары, авылларда культура йортлары гөрләп эшли икән, бу әлбәттә Ерек Фаязовичның хезмәте. Инде алайык менә фольклор ансамбльләр, Марибеләрдә Подаркас, Усукай бойлары, Михайловкада Рябинушка һәм Сүнмәстәр ветераннар клубы инде күп еллардан халыкка хезмәт күрсәтә. Бу әлбәттә Ерек Фаязовичның хезмәте. Аннан соң бер вакыт шундый китте. Теге Буран әбиләр барлыкка килде бит. Буран әбиләр. Бездә дә бар Аллага шөкер өйрәмә әбиләре. Бу яңа Карамалыдан әби апалардан торган бию ансамбле. Алар менә шундый элеккеге биюләрне шул хәтле матур итеп халыкка җиткерәләр. Менә өйрәнәләр. Менә бик зур рәхмәт аларга да. Бу әлбәттә Ерек Фаязовичның тоже хезмәте. Аннан соң Искүрәлбәт авылында хатын-кызлар заманында төзелгән ансамбль барлыкка килде. Алар кашыктан ки чыгаралар. Милли гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, халыкка җиткерәләр. Аларга да бик зур рәхмәт. Мактанырлык әйберләребез бар, мактанырлык. Мәдәният, мөслим мәдәният ул югары үсештә, югары баскычта тора.
Аны без кая барсак та сизәбез, чөнки башка районнан килгән танышлар, шул сәнгать өлкәсендә эшләүчеләр үзләре әйтеп торалар, үзләре безгә бәя бирәләр. Бу әлбәттә Ирек Фәйз сезнең хезмәтегез. Инде әйтеп үткәнчә, менә пенсионерларның яшен бит инде 5 елга әйтеп куйдылар. Без борчылдык инде, нигә шулай эшлиләр микән дип. Менә карап торсаң, уйлап торам да, безнең каршыда 25 яшьлек егетләргә белән чагыштырылып Ирек Фәйз басып тора. Әлбәттә аттыралар, ничек аттырмасыннар. Андан соң шундый ишектә төште инде, мин әйтәм, Дәүләт бабай ишетеп кенә минем яшьне мин әйтәм, ишетә күрмәсен, тагын бер үзгәреш кертеп, ашык торагына күрмәсеннәр инде, дигән килә башлады. Андан соң мәдәнияткә зур ярдәм өчен, әлбәттә, ярдәме, ихтирамы, игътибары өчен минем район башлыгы Альберт Робертовичка зур рәхмәтем әйтәсем килә. Чөнки клубта костюмнарыбыз бик күп, музыка инструментларыбыз күп, кешеләргә дә эшләргә генә кирәк, барысы да бар. Инде менә күптән түгел генә булып бозды уйнагыз гармоннар. Авылларыбызда гармончылар ансамбльләре бик күп, гармончыларыбыз бик күп. Бу да Ирек Фәйзның хезмәт. Инде Альберт Робертович уйнап җибәргәч, баянда шундый шаккаттым һәм уйладым. Мин дә мин әйтәм, баян күтәреп уйнап җиргән булам икән дип. Инде шуннан да настоящий, инде 5 ел инде үтә китә, настоящий пенсиягә чыккач, уйладым да бер настоящий термопад алдым. Алла бирсә, исән булса, хата тәгалә калматты бирсен, сезгә дә, миңа да, бөтенебезгә дә. Шул термопадтан икебез бергә утырып, чәй эчәргә ясын термопад бүләк итә. Үзәгендә кайнаган мәдәният хезмәткәрләренең югары профессиональ дәрәҗәдә чыгыш ясавы республика күләм мактауларга лаек булды. Зәңгәршәр спектакле белән танылу алган мөслимләр казанышы артында да Ирек Сәлихҗанов һәм аның көче белән тупланган иҗат коллективы тырышлыгы, тынгысыз хезмәте зур хөрмәткә лаек. Юбилярыбызны хөрмәт итеп, ерак араларына якынайтып, бүгенге чарага килгән ут күршеләребез, минзәләлеләр дә әлеге җиңүләр хакында хәбәрдар. Сүз Сабир Өмәтбаев исемендәге Татар дәүләт драма театры режиссеры Дамир Мәдәрис улы Сабирхановка бирелә. Сәхнәгә төшәбез, сезне рәхмәт. Башта сөйлим, аннары бүләкләр тапшырам. Хөрмәтле Ирек Фәйзович, беренчедән безнең 85 еллык Сабир Өмәтбаев исемендәге театр коллектив исеменнән, аның җитәкче Илнур Зуфарович исеменнән сезне шундый зур олуг бәйрәмегез белән, 60 еллыгыз белән котлыйм. Хәзер инде Ирек абый дип эндәшәм. Ни өчен дигәндә, чынлап та Ирек абый без инде 2009 елдан бирле таныш, безне театрыбызның 30 ел идарә иткән директорыбыз Роберт Шаймарданов таныштырды. Һәм инде менә 2009 елдан бирле, менә елда менә шундый бер фикер бар иде, менә ничектер Туфан Минуллин сәхнәгә чыга. Менә ничектер Кәрим Тинчурин сәхнәгә чыга. Менә шундый бер фикер бар иде, артистыбыз да бар. Иң авыр әсәрләрнең берсе современный драма Рауль Сабыр сәхнәгә чыга. Һәм инде узган ел бит Зәңгәр Шәл сәхнәгә чыкты. Җәмәгать, мин инде күп инде 15 ел театрда эшләгән кеше, без күп йөрибез, күп аралашабыз. Бөтен җирдә нәрсә дип әйтәсенә, халык театрлары нәрсә дип әйтәләр беләсезме? Мөслимнәрне узып булмас. Мөслимнәр кебек булмас инде. Бөтен җирдә мөслимнәр, бөтен республика мөслимнәр үрнәк булып бара иптәшләр. Менә шушы олы фидакар
Ошо фидакар хизметиңиз үчүн Ирек абый, мен бит инде өзүм театр хизметинде, коллектив театр профессиядан болгоч, менә сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки бу без бит инде театрда көн сайын эшләгән кешеләр, без беләбез. Ирек абый минем кебек режиссер кеше ул. Менә аның характерына бу туры килә. Менә минем шундый артистым бар, менә шундый менә аның бар. Менә ул җырлый белә, менә ул селкенә белми инде. Аңа күбрәк ансын да әйтә ала ул. Һәм инде без шуңа күрә ул чын режиссер. Һәм шушы белән җаны, йөрәге белән көн сайын кеше белән эшләү бит инде ул. Менә ул нәтиҗәләрне бит инде нәтиҗәләрне күрсәтә, аның нәтиҗәләре сәхнәдә, һәм аларны бөтен кеше күрә. Моны яшереп булмый. Театр ул ачык әйбер. Я бар ул, я юк. Ирек абый, яныгызда терәк булып семьягыз бар. Шундый үзегез туплаган шәп коллективыгыз бар. Яраткан районығыз, сезне яраткан, сез районны яраткан. Шулай итеп, сезгә тагын күп яңа менә шундый бер фикер бар. Һәм шул фикерләрне әйбәт шәп иттереп тормышка ашырырга язсын. Һәм инде Алла бирсә, менә бу санны 60 бар монда. Менә булай борырбыз да инде 90 еллыкта юбилейда очрашырбыз. Юбилей белән сезне һәм инде бәләкәй генә бүләкләр. Беренчедән әйтеп бетермәгән сүзләрне менә монда укып торырсыз. Ябука Илнур Зуфарович, коллектив исеменнән котлау белән. Аның дәвамы бераз монда. Һәм инде монда безнең сувенир продукциялар шундыйларны вакыт булганда ашырсыз, карарсыз, укырсыз. Һәм иң мөһим бүләк театр бит инде театр күрсәтергә тиеш. Сезнең алдыгызда Татарстанның халык артисты Хафиз Хаматуллин, артистыбыз Илдар Халиков, артистка Индира Гайфуллина башкаруында Данил Салиховның данлыклы хатын түгел аждаһа спектакленнән бер өзек. Рәхим итегез, бәйрәм белән.
Siz dişliysiniz indi vaktiniz. Kimin var indi benim sizden başka? Jilisi jil var. Dünya dişler. Dilesene seçmeniz hayri seyriymiş. Minanı bir koyadan jiberini. Kuryanede udresim yok. Sillisin jile öyle gelmemesine. Kişi ulu başın kişiydik beni uzatırga bilgelesin. Uzaymakıp tokalıysak. Sakıra şiiri geleksek. Meşet boyuna hayır sarısırga çıkarırız. Sakıra şiiri deyip. Sine udurur kalem yok. Yaşar güzeli. İlde şapşap gülmez. Sizdir sayındı. Biz şapşap bulup yaşamayın. Pırkıt bulup yaşayın. Dilesene seçmek. Dilesen kostanlı kuranda burunda yakıp olsam. Uzun yok gene. Vurulup da karan yaşaklık. Mine dur bana da bir. Şiddet. Şiddet şiir kama. Şiddet canım. Şiddet. Bak. Kopkalarına birer nerse ezdirle canım. Yol ayağına birer ustapka tutmuyorum ben. Gerek değil. Rahmat Bey bir yer isteyeceğim. Şakta geçtiyseniz şu illeri bütün işini buza yazdırmayın. Ne? Sen bu muşal ağzına ışandırırga kelek bitinde. Bir iki saatten soň biz senin bilen poyezda. 3 devletten soň Kırım'da. Hayır seyredik. Kara Dengiz. Tabiat. Plaj. Yarım şere tutaşlar. Vur kızları. Kara Dengiz boyları. Hop bak bir kanları. Hop bak bir kere kınları. Nacesi da galesi da zoyası da manyası da. Bizge bulurlar diken. Nacesi da galesi da zoyası da manyası da. Bizge bulurlar diken. Kara Dengiz boyları. Şiitler kızları. Şiitler bir kere kızları. Zoyasının manesinin galasının annesinin yuvan bir kere bozları. Nadesinin galasının zoyasının manesinin yuvan bir kere bozları. Yavarasın peki bu inşallah aşkınlarım geberek önüme başlık ha. Maşallah hatun kızın şaşı kızın okulu kıska. Kuzi şarkı kısasılar ya. Yok mu akşam paytanda tuymayın. İrin sonuna tutmayın. İndi 2-3 günden sonra biz seni bilen kızlar yanında bırakacaklar. Hur kızları. İnşallah. Kışlarının koyunlarında izrem yıklap yatar. Çoğuttuğu salam sırakşırıp bile. Bir okşay hayır. Sizin sözünü tınlap kala varam Moskovga. Sen ezir. Rahmat yok ike tutaş. Mineli ister yanımdan kana çıktım yeme. Ne? Poyez bizni kıtıp durmaya şart mı dedi. Yani sağ olunuz yeme. Sağ olunuz. Beni kavrak bir takırım ya. Hatırımı nasıl bulan? Kışaklahan bu. Kışkan bu. Şılahan bu. Hadi bana. Beni kavrak bir takırım. Gel canım. Yol ayağına oturup alayım. Ay! Bunda otur. Üzerine sakla. Vallahi
Ballarını kora. Sevini yüzünden artık olma. Pamidorlu şiştikten artık otakma. Nefsine buluşma. Uzimde sakla canım. Kıyarın tütel, sarımsak beş tütel, çıgındır üç tütel, kisine tütel yaramı tutsan jetken. Nefsine buluşma. Uzimde sakla canım. Son bağışını berengi bakşasına. Bun bağış gerek mi? Yani kalfozga şaştırıyor. Berengi digenden canım. Berengi bakşasın. Kırıp bile kalsın. Uzine avurga tuğda kine. Sen hep bilen basın. Berengi orasın tarihine kim gitti? Ayağına kırılan eter. Kimi kungende uzine zingirler. Uzine saklaşar. Evet, bizden ışılaşkanda haber. Allah'tan vara. Şu, sinirsin, misina uğran buylan. Şimadan bu tertip yürüge. Sen beni kimden sanırsın canım? Anne, beni hayri zatı koyar. Yani canım, yani. Gittim. Allah'tan vara. Var bilse beni, var bilse. Şu anda. Hayri zatı koyar değil mi? Hayri. Koyarsın bunu. Zamoga. Yani. Tizdiral ışıraşkanға kadar ki. Bak. Hayri! Yaşlılık dostunuz. Şeşe Bapa Kamaliyeva o'zi aytgan qo'shqanday mana yosh chaqda birga sahnalarni birlikda aytib siliyor. Ona da sahnaga tashlagani u da sizga yubileyingiz o'yindan tilaklar hazırlagan chiqishlar hazırlagan qo'shiqlarimiz Gulshesha xonim Kamaliyeva. Hayırlı iş, yüreğimnin en türünde bulgan kadirli yoktaşlarım. Hayırlı iş, yaşlık yıllarında kalgan en yakın dostlarımның birisi bulgan Erik Dusqayım. Mine yırak aralarını yakın edip, ışar kuşlar gibi ışıp kayttım yanlarına. Elhamdülillah. Erik turundayını men mında tыңlап тұрдым, bik motor sözler söylediler. Мен aynı söylerge söz de kalmadı demeydir idim. Ama da lakin biz senin bilen işlegen şakta kurgenlerini bu kişilerine söyleyebilirip bulmuyor. Şulay senin bilen biz bilgenini Allah bilse, Allah saklasın deyip jırlıyık dilsiyemedir diyorlar. Ne şulay? Bir rahat ettirip, işten biz tem tabıp yaşadık. Ol bitinde akit brigadalar, şaltır avtobuslarda, solkın avtobuslarda konsertlar koyu deysin mi? Ol diskomfort gül sizdirmedir eymelik. Her bir eybirden tem tabıp, külüp, işler kalkan şık külüp, mine şunday motor ettirip, yaşayış bildik, işli bildik. Allah'ıma min şükür, şunday hizmetteşlerin bulganga. Hem indi biz Erik bilen birge işlegen şakta, biz indi aptıramadık anın mundi zor ürler yavlavuna. Ol indi bizden bütünümüzden de ayırmalı bularak bitte güçlü karakterli, uce, tırış, her bir sözün bastırıp aytatırgan. Ol iki silep durmay birgine ayta, bu yolu da alım aytam Erik, men koytu niye devlet biter, men ağırıp duramazsam sizin karşıda çıkarga, mine jırlarga jina mende. Neşik bola, imtihan tutam, aytam men koytu kadarası biter, şunu tüsürek degenim. Buldu, jütelleme, men seni tutam. İpsiyo, iki silep durmuyor. Şuna da ol bugün günde sizin karşıda zor urunlar alıp durar, elhamdülillah. Erik medeniyet bölügen jiteklegende men şakkatadırım. Benim bilen yoktaşlar kilişirsiz eymi? O bir başka gına tugul, 10 başka köterdi medeniyet, Müslim medeniyetin. Eyde güzeli, alkışlar, derron getirip, konuşanlarım, malades. Eğer de menden sırasalar,
Синең гомереңдә иң матур чакларың кайда? Кемнәр ул дип? Мин әлбәттә Мөслимдә эшләгән яшьлек елларым дип әйтер идем. Чөнки менә монда залда карап торам, күпме таныш йөзләр, таныш күзләр, залда миңа җылылык биркелә. Һәм минем туган клубым. Biz bu klubның, әйтсәм әйтим инде, ташын кырып кергән кешеләр, әлхәмдүлилләх. Һәрбер пишмакта минем яшьлек изләре, кайтаваз кебек, яңгыр кебек. Рәхмәт сезгә, якташлар, барысы өчен дә. Хәзер киткәнемә 30 ел була, 2нче елга барыбер Мөслимне сагынып яшим, әлхәмдүлилләх. Казанда да бик рәхәт яшим. Әмма дә ләкин рәхәт булса да торган җир сагындыра, туган ил дип юкка гына шагыйрьләр җырламыйлар шул. Эй туган ят, барбер хикмәт серен, гомер узган саен тартасың. Әллә нәрсә булды миңа хәзер, бөтенләйгә килә кайтасым. Ширемеңә ятсам, ширем китә. Кычытканың чакса, көч алам, кырларыңа чәчеп җыр моңнарын, кайтып килә синең үз балаң. Бәйрәмең котлы булсын, Искаем. Уйна дустым гармуныңны, үрләргә менгәндә дә син уйнаган, без җырлаган калсын сагынып сөйләргә. Гармунда минем бер туган абыем Марс Тимергалиев. Hürmetli İrek Fayazovich, sizni 60 yaşlı yubileyiniz bilen ihlas ko'ngildan kutlayman. Siz turmuş bosqichlariga boshqa ko'tarilib, 60 yaşingizni to'tirdingiz. Ijod ülkesinde de ko'p yillar qo'lga-qo'l tutunishib, birdan bo'lib, birga xizmat qildik. Oilangizda o'rnak ati, yaratgan turmush ittashidasiz. Yigit kishiga 70 turli hunarda oz deydi xalq.
Siz ko'p qirli, talantli, hurmatga loyiq yetakchi. Müslim medeniyetini ko'taruvda sizning ulushungiz bek zo'r. Maqtovga loyiq. Kelajakda da hozirgi javobli ishingizda zo'r o'ngishlarga erishishingizni tilayman. Yashav daftaringizga uzun, tinch, tegiz turmush, salomatlik, shodlik suyulishli kunlar qizil harflar bilan ko'p etib yozilsin degan tilakda qolaman. Bayramingiz bilan. Sahnada Qozog'iston Respublikasining xalq qazonlari madaniyat xizmatlari Liliya Husaynova, Irim Fayazovich Alishishni Oliy davlat jir hamiyu ansamblining yubiley bo'lagi deb qabul etib olamiz. Sen
еш bir халәт. Ул газаплы да, ләззәтле дә. Тормыш ни кадәр генә авыр булса да, әгәр иҗат итә аласың икән, син иң бәхетле кеше дип яза Фуат ага Садриев. Бу сүзләр нәкъ менә юбилярыбыз хакында әйтелгән төсле. Фуат абый, сезне дә сәхнә дәстүренә дәшәбез. Юбилей тәбрикләүләрен җиткерер өчен шулай ук сәхнәгә әдипләребез Мөҗаһид абый, Әхмәт Җанов һәм шагыйрәбез Лилия ханым Садриева чакырыла. Рәхим итегез. Belki dert kırttılar. Malatsı kadırlanan. İlk kürsüzler edildi ilk turunda. Benim bir nişe mamin ağına basmaya sazım bile. Talant bir koyda koyup bulmayın. Ne o koydu armiyadan. Onda jığılı başlağaç. Biyi başlağaç, onun talantlarını köre başlağaç, men kızıksınıp sıradım. Ayten bu koydan indi insu bitirip kayıttı. Men ayttılar, 7 yıl Germaniyada akına ayttı. Acayip hal. Kişi özünün mon talantın saklı algan. Tuğan жерге, tuğan halkına, milletine muhabbetin. Onun jırları iskitkiş. Hem ulmuna şuşu talantın kaynağandır o 7 yıl boyu. Men Moskva'ya 1 yıl okudum. 2 ay tüzüp duraydım, ondan kayıp değilim. Sağınıp, Müslümle, oğlumla, balalarımla. Nişik 7 yıldızına ayıtıp sağlap bulan kanan. Mine bu kişinin gacep İşki dünyası durması gibi. Naklı, birinin turmuşunun tigindimli ağınlarına birilmem. Ümit onda turmuş bütünün kırız turmuş, armey turmuş. Yani o özünün motor janjılsın saklap bayttı. Hem o işi başlayan şurada en ağır şırımına partiye toraldı. O vakta ilk müdür bütünde, kültür biliminde, direktör, barılır. Ondan sonra ikinci sistem barılıkka keldi. Hem Moskva'dan başlap bütün il boyunca kültürü taraldı. Sizge bu yanılık tugul, көрнеклі актерлар qaysı işuga girişti, qaysı bulay, işsiz, kino düşürü tuttadı. Hem sahnelerge kültür yurtlarına kele başladı tuzsuz evirler, şov. Kişi kılsın, ne işçesen de var. Mine şu şırda yürükler, onun için o evirin ortasında koynadı. Avullarda da, rayon üzerinde de bizden medeniyet saklanıp kaldı. Tüp linye bizden. İdeologiye saklandı. İdeologi bir yukka çıktı. Medeniyetin ideologini alıp bara. Mine en zor şırını, en zor sınavını irik şok katkış bulup öttü. Ben onu küzettim. Ben onu üzerine de etteydim. Hem o bir koşanda belgelenmedi. İçinde belki bulgandır. Her vakit yılmayıp, motor söyleşip şimdi devam etti. Hazır ona gelip, indi soğuk sınavına etem, Rayon Soveti başkarama gelmektir. Bu bitinde gacep şulay katlanışır. Akşasızlığı, bütünüsü. Tüzülüşler. Mine mında ol tağın üzün talant etip görsetti. Talant var yaklapta talant. Üzünün işki ruhundağı nıklık, üzün saklıyı biliyor. Bir koşan davrayını düşürmedi. Rahmetlik. Ne? Bunlar varsa da senin halka hizmet ettiğin durumdası gider.
60 yaş. Benim 60 yaşım ötkərгәндә 200 kişi жыйдык Сапытуга. Ирек җитәкчелегендә үткәрәбез, тәнәфескә чыктык. Ничек Фуат абый? Ирек, элек музыканың тавышын басыйк әле. Фуат абый, син картайгансың инде. Мин әле бик йомшак кына кешегә, Альберт Робертович әйтте, ул каты кеше икән бит. Күле берәүгә әйтеп булмаганмын, нәрсә әйтәсең. Ondan sonra indi жаңадан biz аңлалар катысы яшмадык. Әміне қарап тұрам, Ирек, сен бақытлы кіші. Әлі сен 50 yaşta беріп болмай, көз тимәсін. Сәлемет бол. Айлан исән болсын, балалар исән болсын. Біздігінің исәнлік үшін әлі сен халық үшін керек. Мұнда мына ветеранлар сені өз жағына тартмақшы, бір ұл неге яқын келмеді. Бұл кәсілеріне қарағаш, үйіне шықмам екен екінші яқтағы берейік. Онда кірсен қортаясың. Уңышылар сен ал. Мұңыңны жоғалтма, жырыңны жоғалтма, ол талант әр вақыт керек. Бұл сені нормада тұта, қортайтмай. Ижат оңышыларыңыз саулық сәлеметлік, бірлешіп, әлі бірге заводып яшайсың. Hürmetli İrek Fayaz Ulusi Aleyjanov'ның 60 yaşlık юбилейі оңайынан. İrik'e 60 yaş biler. 60 altın yaş bit ol. Meni hamam bir şey borçum. İrik eli yaş bit ol. Ona neydi 60 olsun. Arınmay jır büyüden, korkmay ol bir neden de, korkmay göz büyüden, yarı 60 yaşta olsun. Yaştan koşup bulmuyor. Ol kile de unutula, mangayına konmuyor. 60 yaşta bit türlüşe. Akıl satışlar var. Mena 60 yılda diye ide yatışlar var. İrik anday zattan tugul. İrik sənğət kişisi. Səhnəyə sürətmənsə də olanda in kişisi. Girək ikən ol jırğıyda, girək ikən ol biyi, səhnədə yaşay başlıyor. Min 60'da bittiğimi, 60 yaşında da İrik. Altın bulup kalalı. Sina nindi pensiya ol, sina nindi yalalı. İngizli tilekler bilen bilin. Endi men boshqa başlagan endi bular geçen programma kirtmagan ekan, söz bermeyler ekan deb hozir anladim. Irek Fayaz şimdi ol programma o'zi tuzuvchi bo'ladi, eng so'ngidan eng motor ishlarga so'z beradilar. Shulay bit. Bugun barag'izda yozning birinchi kuni bilan ixlos ko'ngildan tabrik etaman. Bu yana yazlar sizga, har biringizga yana shodliklar, yana baxtlar olib kelsin. Ne uchun kecha shu xatda motor boram ekan deb o'tiram? Chunki men bir so'nggi oralarda bir necha ijod kishasida bo'ldim. Yubiley kishasida bunday kishi yo'q. Shu xat ko'ngilga rahat, jilla, ixlosdan o'tira, xoliq rohatlarini tingday, shunchalik jillalik bir kular sahnadan. Irek Fayaz bizning Irek kreditliginde 30 yıl, 40 yıl birga yashayapmiz. Es gitmeli. Mana men bugungi kishidan so'ng yozganman. She'rim ixlosdan shinshilab bu yozilashaq. Yo'g'on ochdim sizda bugun. Ham bir shishik Timur-G'aliba shiqqida bizning kim bilsa, kishi bilsa, Alloh saqlasin, boshqa bilsa, bizni itliklantirsa, Alloh saqlasin. Biz nega qilmadik? Shinshilab 30 yil bo'yina nega o'tmadi? Biz rayonlar, ko'sh rayonlar bilan o'tnasin, uchrashuvga borib, onda shashliqlab Onda turmuş yok. Biz şu hatta koynap, motor edip yaşarık. Elektrik oğullarga barıp, ilkten ikilerde koytadırak, tiyatrlar korap, snotrlar korap. Eskitkeş vakitlar ötken. Liliya yakdığımdan, bu şaşık Timur-G'aliba, men prikaz yazmışıp olgan edim. Hatırınızda mı? Benim bugün kızımda sağ ol. Ey ömürler, 60'a da jettin. 60 tapqır abınsan da turib yügirdin. Inge uyib ovur turmush yigin, sig'ilmisha tortib yuridin. Ey, hozir yozlar do'stimini, yomg'irlar da yog'may bizningcha. Biz o'tgan umrning boshqacha, aytirsinlar o'zg'onlikcha. Ul bola shaq, yoshlik o'zigina, necha xillarga turarlar.
Bugün ise mensiz dünyalıktan başlarını taşkarırlık. Biz bitinde şoyan bala çakını yalanlarda oynayıp kaldırgan. Ağaç kulüplarının yanında biyi oyak kaldırgan. Biz idik bitçin yaratı bilen yanışçılar suyu yolkunda. Ey süyaret eydi dünyasına biznin yaşligimiz hakkında. Gümürde deyip uftanmıyız. Bit yırağalı küzlerge, bizge yozlar ömür bula gitken, yoz kıyaşı pişken yüzlerge, tarkayı hastun bizlerge, yırağalı, yırağ bizlerge. Şundan da el ömür küzlergiz yırağ olsan, kilseler dolar yoktu, kıyaşlı, motor bulsan, hem ihlas erkay soklanan sizin gaylagizge, dilber rifkatında sizge soklanan, şunday soğbar akıllı kişi şunday bizanın Germaniya Sürüt Partisi nemis deyerek, onu gibi bay, men onun tügerligine, ilk tügerligine soklanan, ıspaylığına soklanan, her vakit etken sözünde turuğuna soklanan, hem gaylesine, o dilber rifkatına soylar, dürüst işlediniz, dürüst soyla buldu, hem onlar gayle rayonda en örnek gayle. Şunda ipli, gerekli, motor varlar istediler, hem gelecekte, ilizidip, gerçeklik, motor edip, dünyanın rehatını edip, bereketliğini ömürlük şeylerse kısa. Yübeğinizde yıkayızır. Bu bulakını tutkan sayan diliyersinler, bulak etti diyersiz, birinci kişiye bulakınızlar bir saklan biterir mi bu? Direkt başak sizge. Motor tileklerimiz için. Hamide beyrağımızı devam eden Kup Sanlar Konkurs Festivaller Laureatı Mizgil Biyu Ansamblı. Başarılar izlerim. Show
Kaderimiz varırımı bayda kullanışırım İşin şırlarda yüzümüzün gülünü kullanırda Dost işlerime duvarların İser bulgarda İşin şırlarda yüzümüzün gülünü kullanırda Dost işlerime duvarların İser bulgarda Üstüne bir geçtik şişme suları Tuzlar olup ikimizi birine ileş uyuları İşlik şırlarda yüzümüzün gülünü turlarına Tuz şişeleri duvarları iser buralarına İşlik şırlarda yüzümüzün gülünü turlarına Tuz şişeleri duvarları iser buralarına Işıklayın karşımızlar Eyle güzeli Eyle yoldaş eyle bulsuları Gönlümde bulvayarsın anlayalar sarılır Duvar yakta tuzlar siziye Şerif olacağım İşlik şırlarda yüzümüzün gülünü turlarına Tuz şişeleri duvarları iser buralarına İşlik şırlarda yüzümüzün gülünü turlarına Tuz şişeleri duvarları iser buralarına Vallayalar sarılar sana bir yürek partayılır Merhumlar tuzlarına girip paylanır Işık ışılarla yüzümüzün gülünü turlarına Dost kişileri duvarları iser buralarına Işık ışılarla yüzümüzün gülünü turlarına Dost kişileri duvarları iser buralarına Dost kişileri duvarları iser buralarına Dost kişileri duvarları iser buralarına Endi biz yirak oralarni yirak tugul endi inshaalloh endi bundagina shulay ayttirib eli durust aytganda biz tegi banket deb turamiz bit hali bunda kelganda tegi banketga kelamiz deb turamiz qarasak bunda целый konsert bor ekan shuning uchun senga esenlik sog'lik adam bolasining turmushida ul eng muhimi eson sog' qolgani bo'la ham endi shunday rahmat Tağım bir şu yerlerle bir jırjılattasın kile yaşlık durumda. Kişi ömrü ağada ağaz usumak, anında bir işte tutup bulmayı, şunun için bulganına şükür edip bulasına ümidi beşlik. Bugünkisi kaderili, üzüp duraberlerini, matur yaşlı kişi ile Allah vargan ömrünü. Şanlı bulur, ayını vurdur, gül başlar gülürsün, kaderine bölgene gelsin. Gül başlar gülürsün, kaderine bölgene gelsin, gül
biter gitmez rizası kalır Diğer dinesi gitsem de Bezini yaşlarımızı dol İşi tekine bilsem de Bezini yaşlarımızı dol İşi tekine bilsem de Bugün gitsin kadrine Üzümü dura kadrine Elmanım yaşayırsın Valla kallarım Bugün gitsin kadrine Üzümü dura kadrine Elmanım yaşayırsın Valla kallarım Şükürlerine sekbezine üfkenmez Uzmanlardan şu şükürler girip şükürlerimiz Uzmanlardan şu şükürler girip şükürlerimiz Bugün gitsin kadrine Üzümü kıraverine Elmanım yaşlısın Valla kallarım Bugün gitsin kadrine Üzümü kıraverine Elmanım yaşlısın Valla kallarım Hay bana sırtlar Hey Üzümler bulundursun, bayramlar bulundursun. Valla kallar yollarımız, kendine şadlık versin. Üzümler bulundursun, bayramlar bulundursun. Valla kallar yollarımız, kendine şadlık versin. Valla kallar yollarımız, kendine şadlık versin. Şadlık taşı, gözlerinde nurlu yılmayı. Şadlık hasretlerine uğray sine alga ilgen yıllarım. İğnerinde ağır durmuş gibi, hiç birişmi tartıp barasın. Şuna bugün gün şadlıklar dolu, bәхет dolu durmuş arbası. Ağırlıklar kile kalganda da bulgansın sen sabır, düzümlü. Şular sine sikimlirek iter, görkemrek iter tügülme. Bugünkü şiraşıga kelgen her kimge biz ihlas rahmatlarimizni bildiramiz. Tablolar, yuvaltılar aşa turmuş devam eder. Kişi il yazmışları tarih bitlerine yazılıp barır. Akileşek hem bugünküne barı bir mizgil beyli. Beyramimizin tüm sebepçisi bulgan Irik Fayazlı'nın hizmet yolu jilligimiz yaşayışın temin etüşü köpkine ülkelerde tiren iz kaldırgan. Kişemiz ahırında bugünkü көркем юбилейін belgilep ötüşü Irik Fayazlı'yı sizin özünüzge de söz veresiz kiler. Hayırlı kış, hürmetli babaşaşılarım, hayırlı kış, hürmetli dostlarım, tuğanlarım. Nesesi bol bәхет дисәгез, бәхет ул бүгенге көндә минем өчен хезмәтемне ярату, гаиләм, дусларым, тамашачыларым һәм мине хөрмәт иткән райондашларым. Мин ихлас күңелдән үземнең рәхмәтләремне әйтәсем килә. Альберт Робертович, сезгә мөрәҗәгать иткәчтендә bir nidi şiksiz үткәрәбез дидегез. Bu тоже бәхет. Bu тоже бәхет. Шушындый безне аңлый торган кишелекле, эчкерсез шушындый җитәкче белән эшләүемә мин бик тә бәхетле. Альберт Робертович әйтеп китте, без көн саен киңәшләшәбез. Әйе, киңәшләшәбез. Мин аның фикерләрен тыңлыйм. Ул
Менә ничек әйтим сезгә, ул чиста кешелекле, ул бар кешегә дә яхшы булсын, бар кешенең дә мәнфәгате үтәлсен, бар кеше өчен үзенең кулыннан килгән кадәресен тырышып эшли торган җитәкче. Мин аңа бик зур рәхмәтлемен. Әлбәттә, зур рәхмәтләрем үземнең тормыш иптәшемә, үземнең балаларыма, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә бик матур гаилә корып, 2 бала үстереп, матур гына шушы район җирлеге өчен хезмәт итәбез. Икебез дә сәнгатьтә һәр вакытта да бер-беребезне аңлап, бер-беребезне тыңлап, матур итеп гомер кичерәбез. Рәхмәт сиңа, бүгенге көнгә килсәк, әлбәттә мин бәхетле районда мине хөрмәт иткән шәхесләр белән, район халкы белән минем талантымны, минем хезмәтемне алар аз гына бәяләгән икән. Бу бит бәхет. Кая гына барсам да, бүгенге көндә урамга чыксам да, ирек апайым дип сөйләшәләр, ирек абый дип сөйләшәләр, ирек инекәш дип сөйләшәләр, ирек дустым дип сөйләшәләр. Бу бит бәхет. Шуңа күрә мин рәхмәтлемен, шушы 40-тан артык ел эшләгән дәвремдә, шушы залларда гына түгел, күп тамашачылар алдында чыгыш ясавым белән. Шушы район өчен, районның сәнгатен үстерү өчен куйган хезмәтемне бәяләгәннәр өчен мин тагы да зур рәхмәтле. Рәхмәтле үземнең коллективыма. Бер коллективта 40 ел эшләү бу күп вакыт, ләкин бу аз да вакыт. Мин бүгенге көндә кайсы гына хезмәткәрне алсам да, алар миңа бик тә рәхмәтле. Булдырылган кадәр һәр берсенә ярдәм итәргә тырыштым. Булдырылган кадәр һәр берсенең сорауларын шишәргә тырыштым. Чөнки шулай эшләгәндә генә бер-береңә ортак фикер табып, бер-берең белән аралашып, бер-берең белән матур итеп яшәп була. Бүгенге көндә рәхмәтле авыл җирлеге башлыкларына, устазларыбызга, ветераннарыбызга, кемнәне алсак та, сезнең барыгызга да бик зур рәхмәт, мине хөрмәт иткәнегез өчен. Алдагы көннәребез аяз булсын, матур итеп шушы районыбыз җирлегендә хезмәт куярга насыйп булсын. Уткамы кайткан кунакларыма рәхмәт. Габидулла абыйга рәхмәт. Габидулла белән бик күп чаралар үткәрдек. Нинди генә чара үткәрсәк тә. Гомерем буе эшләдем Миргалифан абый белән, Аниска сакта читем булмас. Чөнки сәнгатьтә эшләү бер вакытта да җиңел булмады. Сәнгатьтә һәр кешенең характерын өйрәнергә кирәк. Һәр кешегә үзенә подход ясарга кирәк. Ләкин без аны эшләмәдек. Горурланып яши алам шушы бүгенге көндә Müslümüm için yaşadım, Müslümüm için yaşayacakmın. Kem kиләчәктә дә Müslümüm için hizmet koyacakmın. Rahmet var. Rahmet исәпкә. Алар бүгенге şu muzikal güzelleşini эшләделәр. Шуңа күрә илчап киттек инде.
эсте калмас бәлкем, үткәннәргә кире кайтканда. Мәдәниятка 41 ел хезмәт итү дәврендә район мәдәният бөлегендә өлкән методист директор, 2011 елда мәдәният бүлеге җитәкчесе булып эшләгән райондашыбызның мөслимебез дип янып киеп яшәгән юбилярыбызның бөтен тормышы район халкы күзалларында булды. Киләчәктә дә җиребез үсеше өчен кулга-кул тотышып эшләргә, тагын да зуррак уңышларга ирешергәбез.